Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Yes, Airtel Tigo Yora cash hano turi bahita ku giti kinyoni aho twaje guhemba abanyamahirwe bagera kuri 5 bose batsindiye amafaranga muri Airtel Tigo Yora cash. Yora, hey, Yora cash. Warikisi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo umuryango mugari. Turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe 5 wagura inka, wagura inzu, wagura. Okay, Irene, amafaranga uyu yari mu kazi k'amafaranga nangahe? 131. 131 aje yongera kurangahe? 250. Ku mafaranga 250. Ubwo yose hamwe amafaranga ukuye muri Yora cash nangahe? 381. 381. Washoye amafaranga ngahe muri Yora cash? 450. 450 agwesheje mu 381. Niki wabwira abantu batari bitabira Yora cash Airtel Tigo? Kintu nababwira nuko bagomba kwitabira. Nanjye nari nzi ko ari ibintu by'ibikino nabikoze ngo ngerageze ndebe. Tasimukadi natangiye gukina ku wa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere nimugoroba barampamagara. Yora cash. Yora. Hey, Yora cash. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.